Al sutra wan lakula ay mawala bris. Wan rate ka na ni Costa Rica, refugiado kabaku, kampanya ka wal mananira kli aulasa. Nahabideo kara, nahkiyawan sip sa refugiado, bakuwan, wafkataya, sakaya dukira, wanaisisa. Pos bakay sa pain, tan kabriayas, ya refugiado, sakaya sipsa. Wan kiam ka lukpian na ni Nicaragua wina, Miskitu, Mayang na, Rama, Creole na ni Bara, Garifuno na ni Costa Rica tasbayara, Balan na ni ba ay tasbayara, Trabil na ni Bri, Kantaka, bahana ni Sipsa refugio makabaya. Costa Rica government ka, kiam ka rate ka, kay na sunaya refugio makabaya ba, one rate ka kumsa. Refugio ba makabaya ba sipsa frontera ra apia kaka sin San Jose ra, Costa Rica police ka wal prauma bara frontera luram bara witin nani sip Nicaragua ra klima iblikras. Kuna dia trabil ka tawan aulma ba weayasa bara refugio sin makabayasa. Yawan clear kayasa refugio makabaya ba wan rate ka kumsa. Anila yawan refugio ba makabaya sipsa. San Jose Uruka wiba migrasyon apis kara refugio makabaya apis ka barasa. Baharawaya kaka Parque Merced wina bus pahura nani kum alkaya purara migrasyon ulbansa. Yawan tinggi katara yabisa unidad de refugio ra bakusin agnura. Refugio nah kisa kaya tanka wan marikan badukira. Tinggi katara yabisa Canada embahadi kara kaupali ba fondo Canada para inisiativa lokal ra. Tingki pali al sutra.